May kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, Apay di mo mo tayo pagsasaw, ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta, dinto po los makaala. Anya? Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan mo amay baba, ti tao anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Bakla kan samot pare agapito. Ah, nay, apay anak ko nam tikasta, pare Roland. Kasanasan kang awagan iti bakla. Ket sikat ka na makitkita nga aglablabay ti lupot yo. Ah, Imbis ko man nila arni nga asawam taglaba. ay, awan mo dakas na, no lalaki taglaba iti nagmurangan may, pare Roland. Ay no siyak. Jak itulok asyak taglaba kadag iti murang me. Ni bakit ko ati paglabag? Ah, ay, Kasta ti malalaki. Ibaon na ti asawa na. Sana kasken ka, kabutang mo ti asawa. pare Roland. Ibabain mo ti pada malalaki no kasta tar aramidam. Si kakit din taglablaba. Kastam ka dilatan. Ay so, sisong awan ti asinso ti panagbiag yaw. Tadi ka mo't agtrabaho. Ah, Kay kayat mo kit din taglablaba. kayat ko lang nga tulungan nila arne nga asawa, tamabambanog mo't niya gaw awer katagit anak may. Oo, ti kunamkit day. May salasaon ni bakit mo, kumkumyapot kan, Ay. mabutbutan kan. Ni pare may. Awan pa'y sir-serbi malalaki, taglablaba ka. Imbis kumaan nila arni ti mga ramit iti dayta. Bakla! Saan mo latan at tutupan ni Roland? Amumatan ti ugali day jay akaaruba tayo. Jakmat ket tutupan, bakit? Binaybay aklat ta na sumana o ije paraangan ni taylaeng. Ay, saan anasayati kas jay nga aramiden na? Apay, no naglaban ti may sa lalaki, maawaganan abakla? Bakit? Ay, dayawan kakit dilakay. Taam mo atulungan nga asawam. Angam day jay a Roland, day tala agsug-sugal ti aramiden na. Di na mo atulungan ti asawa na. Kanayon dapay nga agapa nga agasawa. Un nga rod. Ay, baybay am nga awagan na ka iti bakla. Ta saan mo't nga agpaiso. Isua ti bakla, taapaan na ti asawa na. Nalabas mo ti panangkan mo ni Pitong akaro ba tayo, Roland? Talaga mo ta pamaklaan day japitong, nanakulasa. Gaputa saanan amatagtagaray kan nalaing aglaba, awaga mo iti bakla. Nagagatto, pay ni Pitong. Anya? Kanayon ti panang dilaw mo kan kuana. Adda pagsasao, ako na, Roland. Di mo maibaba ti tao, anapa kumbaba. Ha? Kita, oray no pagsasawa mo, unkat di nakalagtatutupan. Dengdenggan na lang, nagiti bagbagam. Pakibiyangan pa ti panagbiagda nga gasawa. Apay baknang kaya, tay bagam nga awantasin so ti panagbiagda. Nanakulasa. Adan to pa'y utang mo kanya ka di mo pa'y nabayadan, Roland. Agbayad kan, tasingiran kaitan. Apay ngamin apagpupudutam ni Pitong akaaruba tayo. Kat awan mo ti mading aramiden na kan karolan. Masigurahan na nga ro na makakitkita kan kuha ng aglablaba. Ati na pa'y tay babae no, aggalgal. Na, ay katkas tala ti biyag Tultulungan na nga rod nila arni nga asawa na. Ha, di mo to pa'y maaramid kanyak dayta. Ay, sumardeng ka man Marseng. Malalaki ak. Diyak kayo ti mapan aglabay ti nagmurangan tayo. Kababayin day tang aramid ti lalaki. Anya? Babae ti aglaba. Kaya nagluto dito balay. Saan kat lalaki? Ay, talaga bang kain ti utak mo, Roland? Da. Di mo amaw ti sasawam. Babae man kan lalakay, agpada at trabaho na amin dayta. Agluto kan aglaba kan dadumapay at trabaho iti unag ti pagtangan. Anya? Agyaman kakit di tasyak amin taglablaba kas kadaglut-luto. Saan kan nga babaon?
Anya ti kaya't masawan, Marseng? Anya nga tano saan akon nga aglaba iti murang mo. Ibaber ko laang dagiti badom anak karugrugay. Padasam nga ibabor dagiti lupot kaw, tas ikati ibabor kaw. Ha? Naglastog kan tumat namin ngagsasaw. Gaputan na pa kumbaba jay tao, inkakit din luklukwan. Ibagbagampay abakla. Talaga amat ngamin. Kaya po, tapno ibagak kang kamarseng. Masikura na kamangkit kita ken kuana amang kay kayang itibatsa. Nukas jay nga aglablaba. Kaya pumutay na. Naglawat idalan dito'y parangan. Kamapay nga taya, si kapay lang mo ti masabat ko, bakla. Ay, pasensya kan, Roland. Among pitong, adaman malmalas mo. Ha? Ay, Tunggal masabat ka ngamin kat agmamalas ak iti sugal. anya? So adjakon mapan iti sugalan. Tama nga no maabakak tanay. Si kamot tan tinasabat ko. Roland? Oy, di naman kita ang nakasta. Jak kaya ti panangkit kitam kanyak. Abay, kursunada na kaya. Tapay akas ti panang pereng mo kanyak. Sige, labsan ka pa dito dalan, Roland. Paano jawanan bay na pitong? Nagalas ti panagnana. Agkinikinikit eh. Ay hapo, bakla talaga jawanan bay. Ay husto ba, ti pagsasaw ako na ni Kabsat Kula sa Roland. Saan mo ang maibabati tao, anapakumbaba? Oray kadimot si kananan. Kastamat ng tibagbaga. Agipulpulong kanyak ni Marsing nga asawam. Kanayon na pabainam ni Agapito o nakasingsingpaut. Saan amatagtagaray? Nanang. Nagsasao ka kunamlan asino kaabak nang. Katawan mo't nga rod limpyo at trabahom, tamapmapan ka mo't lamakisog-sugal. Nanang. No nangabak kalat basit, ibagamon ananam ayon ti biyagmaw. Ibagamon anabak nang ka. Mabalin ka din, nanang. Di kay sumanauman dita. Apay nga nakanunungan nyo dahi pitong kat kabusbusor kaw. Dayta nga rod kat, Roland, anak ko. Apay aya pagbubusuram di tao nga awan mo ti madingar aramiden naken ka. Ibabain na nga raw, dagiti kaskada kami ang malalakay. Agasam, isukit din taglablaba di karayan. Imbis kumani, bakit na taglaba? Ita, patsyakon, tinaibaga ni Marseng, idinaminsan nga aldaw. Ano dahi ta, naibaga ni Marseng, nanang? Asika ti rumbang amaawagan iti bakla, tanaglaing kaso baaw. At dapay ati mo ababae no agchismes, saan amalapdan tingiwat na nga agsaaw. Uisit. Naabak man nito sugal. Agsasaro nun, di pa nakaabak ko. Malas at... ay tawanan ba'y napitaw? Isumanon ti masabat ko. Anyamot na pan nakairanranana. No kaano, nagmalasak iti sugal. Isumot ti pan nakasabat ko iti kabusbusor ka tao. At day tawanan ba'y? Roland? Ay, mabit man lang pitaw. Ay, apay ka de, Roland. Apay ka na yung nagsabat ta dito. Sa di na ti papanamta ka na yung ti pa nagsabat ta. Ay, mapanag iti balay ti kabsat kaw. Anya? Amo ko, no, apay mapan kayo ti balay ti kabsat mo. Mapan mo ilablabanan niya. Ay, kwa. Among pitong pasali-sali kayo ti dalan ka. Wano, iran-rantam ti pa nagsabat tapno makita na ka. Ay, Siguro talaga kursunada na kanya. Pitaw. Sige, panawan ka pa, Roland. Amangan no, orayin na kung ti kabsat ko iti balay da. Anya nga tano saan kan nga agawid dito'y balay. Taagnaad kalaangan ijay sugalan, Roland. At dayta ka man ako nakmarseng. Di nakman sitar-sitar na kasta. Kababayin ka dagiti ka aruba makangkangid ka. Ibagadan to kiti nakapadpadak da pitaw. Ay na, Roland, di kan matatao dito'y balay. Diyak mo numangmangan ka pa'y wano saanan, tasan ka matan nga agaw away. Diyak nasangutin ang itayan, tanay masak mo tanti nagsugal. Anya? At ka din naluto si daan dita, Inapoy laang tadda. Awan ti gatang ko iti sidaan ta. Inkamot ngamin isugsugal ti kwartam. Imbes ko mga igatang mo iti naimas asidaan ta. Uston, di kan sumanaw dita marsing. Kaya tikastang ugali ba? Anya? Di nakipadpadak ni Pitong, ang mabutang itasawa na. No siyak, ay saan nagbalin ti kasta? No labsam pa'y tagsaw, para manan ka talaga.
Aw, adto iti kwarta, bakit? Ay na, adamanan yawat mo akwarta kanyak, lakay. Ay katuan bakit? Ornongem dagita kwarta, nganyawat ko ken ka. Agurnong taki day, para ka dagita anak ta. Ay na, agyaman ak unay, tanagsingpat tinagbalin nga asawak. Impatarimaan ni Manong agaton ti TV na kanyak. Kat inikkanak matin iti sangaribaw. Ay kat inawat ko matin adagos Ado nga minti amom at trabaho, lakay. Iso asaan ka amawanan iti panggedan. Amom ti agtariman iti appliances. Amom pa iti agmekaniko, kan daddo mapay. Gapu amin day iti padas ko iti biyag. Bakit? Inadal ka tinagbalin a technician ken agbalin a mekanikaw. Ala, mabit lang, tenak man gumatang iti naimas asidaan tayo. Amok mabisin kayon. Urayin da kun kadag iti anak ta diti balay ta mabibi itaklaeng amapan gumatang iti kanen tayo. Buwis iti gasto pa nagbiag. Awan pa'y makukwarta mat. Ay kat agsapul ka antap no adda kwartam. Dinak man diktaran, Marseng. Amok, tararamidag. Naglaing kang agsaw, ngam awan mat ti mar-aramidam. Naglaing kan tupay ng agsugal. Hoy, Marseng. Lalaki ak. Dinak isuro na niya taramidag. Ay narulan, no talaga matla ang alalaki ka akunam, agtrabaho ka na sayaat. Ibagbagam nga awan ti asenso ti panagbiag ni Pitong, ngam si kamat gayam ti awan ti asenso na. Sumardang ka man, Marseng. Masipat kan topay. Na, agpay sumat ti ibagbagak. Apay ama kaungat ka ngay. Buwisit na talaga ti gasto biag. Pero muarak man lang. Awan ti baby ang iyong aura nagbartegak na lang. At damat gayam kwartam nga igatang mo iti arak mo. Ngam apay nga rod nga agsapul ka kanyak iti makan, Roland. Naimos nga ron ti kwartak. Tenggatang ko iti arak kan pulutan. Dayta, ti madingaw galim. Kunamlan asino kabak nang nagsasao ka, ngam awan mat gayam kwartam. At dayta kayo manin ako nak. Apa ka na yun na sirmonan lak. Respetuan niya mat ati kinalalaki. Sana kakas ni Pito nga kabutang na ta asawa na. Apay, kabutang ayamot ni agapito nila arni nga asawa na kat saan mat. Saan dala nga agap-apat akanayon da nga agkinkin na awatan nga agasawa. Di man isakit na dya bakla. Takabusor ko na dya tao. Ibabay na una yung tipulimi alalaki. Anya, kabusor mo launay ni agapito, kat nagsingpot a tao. Saan amatagtagare ken nagagat? Anya na... Ano ka? Abay ngay. Day, apay ngay nga aprusam day tachan mo, Roland. Lahat nga rin simakit ti tiyan ko na lang. Ha? Ano ko? Na, Nagsakit mo ti tiyan ko. ay sus, Dak may ton ti sakit na lang. Anay ko! Kas ka lang madandanagan, Marseng. Apay ka day? Ay na, intaray mi iya ospital ni Roland, Pitong. Inasitgak mat amin ng akaruba, katawan mat ti mautang ko kadakwada. Ha? Inturturod kon ti masidagkan ka, tamok nga dalata kwartam, Pitong. Mano ayati utangam, Marseng. Uray 5,000 kumalaang. Sige. Ikan ka iti 5,000. Kun kayam. Anya nga minti sakit ni pare Roland aya. Ay, kalat asim makit ti tiyan na. Anya? Di nan maibturan ti sakit ti tiyan na. Iso nga intaray min iti ospital. Nagsubliak dito lugar tayo, tawan na pulos ti kwartami. Mala, mabitlaan nga raw. Tain nakalaan dyan 5,000 nga utangam. Anya ka na ti sakit ko, Marseng. Ulcer ti sakit mo, kuna ti doktor. Anya? Naalam ka no dayta iti saan mo apan pannangan. Kan ko na ti doktor nga agtalinaid ka pay laang dito ospital iti sumagmamanungal daw. Taobserbaran da ka. Pangalan ta nga iti kwarta pagbayad ta. Kanigatang iti agas, Marseng. Imutang akin ni Pitong iti 5,000. Anya? Jay awagam iti bakla ken kabusbusor mo a tao. Isumat gayam ti makatulong ken ka, Roland. Anya? Kastala ti biyag ah. Jay kabusor mo a tao. Iso ti makatulong iti dakkel ken ka. Ta iso ti imutangak iti kwarta.
Kababain baikit din, Marsing. Talaga ka babain. Ang amtay kunak nga rudan. Kastala tibiyag. Ibagakan ka di bagbaga na ng apagsasao. Di mo maibabati tao ang napakumbaba. Tagtagiba sitem ide ti kabibiyag da a pamilya. Ngam si kamat ita tinatulungan da. Iso nga agbalbaliw ka kuman, Roland. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo maibaba ti tao anapakumpaba. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician, Rafi the Wolverine Ignacio. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.